Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti pakasaritan ngayon Kampinolwan. Dagiti singin akabsat ni Rosa. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nagadumanan nga istorya arimwar. Di na ko mainam mo nga muna ti gusto nga istorya wano pasamak. Sakbay nga inwaragawag na. Numamuan ni tatang da ito agdaya mudom tamanang. Anya manan ti pagparparikutan nyo kagawad. Di man pa nag-resign ka no iti talo gabinete ni PBBM. Uwan, nabuyak mo't dayta iti damag. Nagado nga isyo nga imparwarda. Ngam inlawlawag mo iti may sa analay nga abogado ti pudno arason. Kasta ka de. Saan ko anabuya dayta Ada vlogger anang hiruari ti interview day ti nasaong abogado. Kat inlawlawag na tiustaw. Nga uray gayam saan da nag-resign dagi dyan ta mabalinda ma rin ang madutukan. Aya. Isuda na iti ibagbagada nga interim appointee. No saan da makumpirmar sakbay nga bakasyon ti Congress. Kasla nagpatingkamot tan ti panagtakem da. Ngam nag-resign dan. Kayat na asawan. Saan da nakayat ti madutukan gapu ti personal arason. Ita, pilpilitan da man na pagparangan nga agsisinan ti unity team ni PBBM. Kaya't na asawan. Pagtiraan damanan kinkwa na dayta. Uy, katugtugaw pala di tao, nagadun ti bati ikusda. Di dala orayan nga agbayag pa'y matbasit ko may ti takem na. Sigurado, dumayo mo dumanan ni chairman no nabuya na dayta adamag kagawad Doming. Lagi di oray ano ti manggildilaw, ano, mangbabalaw ken kwa na. Awan bibiyang na. Kanya-kanya panirigan kayat kuna na. Unmutkit de. Asigo dan ni tatang. Loyalista day di Apulakay. Ako na nga rod. Day di lang Apulakay ti kasiriban kan kasayaatan na nagpresidente ti pakasaritaan di Pilipinas. Di tayo mababalaw no kasta ti pamati na. Tay kunada nga rodan. Dayawan ti pamati ken kapanunutan ti sabali. Tapno kasta met ti aramidan dakin ka.
Anayan ang itisingin na kamsat mo, Rosa. Apay man ang dagiti kakabsat ko. Anyat pag-is-isa, ma'am. Adala dilawag, hanggang saan ka gumura. Nabayag mo't adi nadlaw da tatang. Ti? Babae kan lalaki na itisingin. Ngam, nabaliktad mo't ti amin. Ha? Kaya't ko asawan, tay lalaki, alanganag. Alanganan nga. Ni JR ti kahit ko asawan. Junior pa'y matngarod ngam tokol ima. Nagkadukit din na palpalikaw mo, aya. Di mo pala idiretso apamaklaan. Wano, bakla ko namlatan. Wanin, bakla. Anya ko matiisyo. No, iso nga ron ti kinatao na. Awan. Natimat babae. Imbes ko mangagtignay a babae, tumboy mag. Ah, Saan ka day? Anay dumduma na itisingin akabsat mo? no siyak. Awan parikot dita, dom. Tinapatag, ada kabsat ko. Ayan dagitay singin nga anak mo bakit? Adadamat itay iti paraangan. Ay, talagang awanan. Di dan may limbang kanyak ti kinatao da. Madi at talaga ti garaw da. Anya nga minday taaya, taparikot mula unay. Umda sa pangkangkantyawan da kanyak nang runa iti junior ko. Anya, taapay ni JR aya, anyat parikot mo kan kuanak at nagsingapot tupay. San aday dati kayat ko arsawan? Anya nga road, Nasken amakurik day jay. tay, Ay saan ka man nga gindidimot ah. Ta amok nga amom day ta. Ngam ikarkarigatan nyo lang ilimang kanyak. na, Adda arapaap ko para iti junior ko. Kayat ko asumberg iti akademya. anya, Wen, kayat ko ngagbalin ama lalaki. Nga oray ti kapsat na, wino kasingin na. isus, anya day ta. Kayat ko ngagbalindan to a kameng ti militar. Ngagbalindan to a general. Aniya, Wen, oray kat mabalinan ti babae nga agadal iti kangrunan nga akademya ti pagilian. Ala, ag-exercise kayo adwa. Umuna ka, JR. Sige, tatang. Sige, go! 1, 2, 3, 4, 5. Nay, anya data? Limlima pa lang tinabilang ko. Tatang. Apay ating magder ka? Saan ko nakabaalan, tatang? Anya? Salbag ka! Sa banilangan ti paramid yun. Salbag! San ko akay ti kastoy? Amom ka di ang mababainak, gapoy ti panangkantyaw na kanyak, at ipay junior ko kat bakla! Awan mabalin ko, tatang. Takastuya ka talaga. Sana mabalin! Maminsan bay! Masapol nga pakalalaki ka. Tuladam di baga. Tatang. Pitak ko nam. Pitak. Salbag! Itangtangkin mo! Tatang. Pitak ko nam! Daga. Na- Dayta, natangka ng tatang. Salbag ka papispisang kanto lang atan. Di nakad-adda pagpungtutin ha. Sige, itangtangkin mo pa eh. Maminsan pa eh. Di tangtangken. Bingkol. Salbag ka. Ay, maatake akin ka. Anyabing kol. Salbag.
Ay, urayim sa ngay rarib kahit isa nga drama danom. Tapno agbaliw ka. Sorry, tatang. Na, Talaga apoy, kastuyak kon. Ha? Si kamot kaya na. Push up. Sure, tatang. Awan parikot. Kaya't ko, dua kayo nga gada liya akademya ti pulisya. Sure, tatang. Awan parikot kanyak. Sige, rugyamon. Agbilang nga. Tuladem kumatikapsat mo si Kajer. Oh, anya, Paps. Okay, matlang. No kasta. Pudno ti bagbagada at tumboy ka. Agsupadi kayo ti singin mo. Wan, tatang. Iso nga awan pagdanagan niyo kada kami ka ni JR. No at namang bastos ka ni JR. Makaraman kanyak. Ay, salbag ni Ayat. Paya nagbalin kayo akastoy. Parikot ka nula unay ni tatang dagiti singin. Anya kumat pagparikoran daya ket nagsingput da. Ay, nila unay JR ti kaluksaw da. Nagsingput ni JR. Kan kunan ni nanang. Naglaing kano iji pagadalan da. Amok, taiso damat adwa. Maluksaw, taumanay laangan apang kankansyawan da kuana. Tano asino pa iti junior na, kat baklamat. Saan kumati sawan ti sabali ti panunutan da. Tinapatag. Awan parikot da kadakwada. Tagpada da anasingpag. Isumat ti kunak. Anya nga raw ti kayat da. Pudpud no alalagay ngam barombado mo tuwan no butangiraw. Saan ko nga mo, Ti may sa ako nada. Di pa'y kat mapukaw ka nun ti apelyedo da akayabkab. Ta siyempre, saan to ang mga asawa? Anya? Sapay kaya't na pagkadalim ida IGPMA. Sana parikot da ita. Bagay launay ni JR da ita. Anya bagay. Apay awatan dan aya ijay ti binabae. Ti kahit ko asawan, tanga yung binabae yun no bakla, bagay kan ko na ti PMA. Anya? In short, para manicure agkulaw. Panawan ka man laangin. Gumatang kay ti kasaritam. Oh, adtoy ti piso. Nanay, ay, rabak ko lang mo, Rosa. Rosa, mapit lang. Nalpas kan dumay. Napaluksaw mo manon, asawa. Ay na, nakaayayat kayo matan adwa, Kiana, JR. Oh, ape anak ko ng tikas ta, Jing. Kasano, bakla ka, tumboy matikabsat mo. Awan parikot iti dayta, Jing. Tinapatag. Nasingpat kami adwa. Sa bagay matkit di Iso nga oras nga damang luko iti kabsat ko. Makaramanda kanya. Nangag mo, Jing. Ngam sayang ka, JR. JJ ko nam. Ikatamon ti Arna, tinagan ko. Anya? Sayang ka. Nagpuner ka. Nagwapo. Anya? Kras ka pa'y mo't nga ron. Ay! Anya, Bayan? crush mo ti kabsat ko? Ay, syaklangan, Jing. Uray kat nagugwapo akmat ngam ti singin ko. Anya? Ay, siguro, nalaos ti pan nakaupay dagiti naganak kada kayo. Agasem, tumboy kan bakla kayo. Anya? Amangan no nadisnog na pa'y ni JR.
Junior pa'y. Ang bading mat. Ay, anya deta sasuam si Kajingjing. Bekelen kala. Ay sus, rabak ko laang mat. Si kamot. Wanjing, saan mo rabrabakan si kabsat ko? Tasyak ti kang runaan ang makalaban mo. Saan mat? Kasla didak matamam mo. Kansigod mat nga agrinabak tayo Malawanan. Sige kit din. Saan ka lang anapintas? Saan ka akrash? Ang mga noan niya tinaramid ko kan. Ay sa bagay, pudno ta kunam. Kaluklok sa naklaunay, ta junyorak maingam kastuyak ket din. Amok lata, nakagura na ka. Ang baso ko nga rod no kastuya kalaman. Huwag magkit di Naimbagkan kya na Tauray tumboy, babae lata. Numaki asawa, agsikog lata. Anya, sasawamat jingjing. Bak mo pa'y ti marites kaskada maris. Pudnumat Sige, padasam ti makiasawa iti gwapo. Takitaem no di si kati agsikog saan kitding nga iso. Nay, anya de tangar aramida gustay. Kit-kitam lang aruden nga umin-ino makiti arak. Damagang pailaan. Anya ti barbar ti kamaya. Ay, napayak bakit. Yak pulos naman nakastoy ti pagbanagan dagiti duwang anak tawi no singin. Anya nga ron ti maaramidan ta no isot kinatao da. On lakat limpyo kadakwadan. Di may siya bakla. Di may siya tumboy. Sa nabale tanasing put da. Ay. Awan parikot mo kadakwada. Ay, apo, ay. Saan da akas kadagiti dumadita. Pudpud no alalaki da ngagpaisaw. Ngam butangero may. Un magkiti Nga masino pa iti mangituloy iti apelyidok no di mo ten mga asawa. Ay kat agkararak ka alakay. Tano ni Apo Diyos ti agtignay. Awan imposible. Talaga ka di adi agbalbaliwan, di kinatao yo adwa? Ha? Manang Rosa. Manang Rosa. Nang runa kan tatang, kaya't yung ka di amatay, sakit tinakam na anapaay? Nang runa kan ka, JR. Manang Rosa. Ay, sus, junior ka paimat nga rod. Maawatan ka, ading ko. No talaga kas tatiriknam, kan kinataom. Nada kumapay gundaway abaliwam. Aramidam kumaading. Manang Rosa. Masyan ka kumamat kan tatang ading ko. Sige, manang. Ikadigata kabaliwan tiriknak. Anyat kinunamlakay. Mailiw ka kadagaya doang anak mo. Awan bakit. Sipod na panda nag-adali di syudad. Manmanudan ngagbakasyon. Kunak man no kagurguram idaga po iya kinatao da. San ko ida kakura. Nasakit lang tinakam ko na napaayak. Ay. Gam. Ngambala. Anya nga rod ngay. Ay anya ka di ngagpaiso ti kurso daya. Di damot imbagbaga. Amo ni Rosa. Ngam pinagkarida ka no ni Manang da. Asaan na nga ibagbaga. At akadimot kasta. Ay siguro. Adda. Urayam latan Urayam lakay.
kasla kaano lang na di. Ngam agturpusan ng itisingin na kabsat mo. Wen nga rod, Tom. Anyan to nga tati reaksyon ni tatang no sumangput da. Ay, makigtot dalakit di. Kan aging gayta, saan da pa lang nga amo ti kursoda. Wen, ninanang kat amunan. Taday tamo ti kinid daw kan inyunay unay dagiti singin. Kan man-mano da pa hikiding agbakasyon ah. Wen, Kan pulos nga wan nadnadlaw ni tatang nga nagbaliwan da. syempre, karaman daytan iti sekreto na. Wen tatang, agturpos ton daading ko. Ay nasaya at ngam anya nga min aya ti korsuda. Sumangpet da, tatang. Kat surprise! Maragsa ka na ta, agturpos na matlaangan. Ngam saan ko man laang nga amon anya mat ti korsuda. Urayem Kat si ka bakit amom kaday. Amok Na, Kat sorry to say. Ano inlimod ko kan ka. Kat talaga alimod. Tay sumot nga ruti kayat da. ay, Nay, Ah. ada nagsardang alugan, tatang. Nanang, amang ano isudan da kita. ha! Agyaman ha, kada kayo, nading ko. Si kakadin Kiano, Kiana anak. At lalaki tilangam. Sana na madlaw tumboy ka. Kat si kamot ni J. Arain. Ay talaga adi kalata nagbaliw. Siyak ni JR tatang. Katutong palan ti kayatyo. Agturpo sa Community National Police Academy. Ha! Ket syakmat ni Kiana, tatang. Agturpo sakmat iti kinamaestra. Anya? No kasta. Patganda kayo tatang. Ganda kayo, tatang. Ay, anak ko. Uy, Anyan aragsak ni katuga nga kagustay. Ay, tagtaga-inop lagaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.